Joro balok lasi unitin mate terang timpa tumpang cuniri labe pasini alam tela buelo stage dong tua long non congkeram stage dong tua long congkeram labang ko cepate cemboni ko lasi prapcin ben cepate dunji mate congkeram cepate dunji aku itu nami tu prapcin ben labang stage dong tua long wang ben cepate dunji apa pasini polo nami tu bang kang saya bangku bangpi nengok tinggal lati stage nong tulang piaru nami tu tame thekik long dahai ko lati stage nong tulang congkeram cepate dunji aku tu nami tu prapjin be labang stage nong tulang wang paprapma de kekam nasi jo paprapjin je bhati pasini polo uthor itu lo congkeram akote atum nami tum prapjin beta stage nong tu alo congkeram cepate pon ko stage nong tu kela piaru nami tum apan kang saya bangku nai ho ngi lo lase prapjin ben cong cepate labaso korte tu nami tum prapjin be laga stage nong tu lo ke kam na ke jo prapjin ji base cuniri labe pasini polo kado Juru lo konde, tande di koero di kan kapla ada tapi putra tuang persona lagi karko juta terang, ada karko kese siniran meseron putra ini tumpal, nisuk kero ke kan kaplang pon kubo, dalam itu mana udan tumpalo, alam itu kan ada tapi putra sarji room kese jadi dari atum apa namanya kaca segmen pen kerja masih cuniri lah. Aduca, nangli tu kaca sikang congkeram cepate dunji, lapuso kaca sikang ayunit mate, aterando blote, nangli tu pramjin be laga sesong tulong bangpe cepate polongpo. Udah tujuh lo, kaca pate ji. Ayunit atum nang itu wangin melo kalko kisah sunit nang itu berakhir dengan orang yang masih sendiri lo alang itu melo kalko kisah sunit tanda kawan aku malang itu masuk ke depan di sana Adita congkeram dia kote itu nami tum prapjit be lada stage nong tualo kekam na kiyor paprapjit batai pachini na pentoni polo nami tum saya bang dia tu nengok ngilo kasi kasi sikang 20 te nami tu Prapjin stage nong tualo cepate polongko